Ladies and gentlemen, this is the African champion, second preliminary, the first leg between Egenwal and Al Ahly from Egypt. Egenwal, the Burundi defending champion, and Al Ahly, the African defending champion. This is the first leg to be played at Intwari International Stadium, Bujumbura, Burundi. The second leg is scheduled on 25 October 2025, Cairo, Misri. Oruno rukino rwa mbere inyuma uruno rukino rwa mbere ruza guhuza umugwi wa Egenwal na Al Ahly. Inyuma yaho Egenwal bakuyemo Asasi Djibouti Telecom bavanye ko ubusa ku bundi hano i Bujumbura, baza gutsinda na Kimeko Kindi hariya muri Ethiopia. Muri kano kanya Egenwal yakira Al Ahly. Al Ahly yaheruka hano mwaka wa 2000 ikina na Vitaro kandi ntiyorohewe. Abahagarikizi bava muri Afrika y'Epfo, uwo hagati ni Luko Robert, abo ku ruhande na Kagala Makoen na Kamusi na Sumisad, bagazagira kanayitwa Ejeni Nkosi Miduri, mu gihe komiseri w'Faria Sesa yitwa Brian Subogamiro ava mu gihugu cya Uganda. Mukanya urukino hamwe na Jacob Willam. Mukanya abafisa akayabagu ku rukino tubipfurize bon appétit. Kora kazi mzee. Kora kazi. Asira pima. Bikin siapa bunda. Abari bakinika na gatoya. Wewe muzakora abari bakinika boba. Abari bakinika na bukeye. Udusira kuba abije guhana. Abari bakinika. Usorome kwenye sawa. Ipo ingine Kaduka bahora bagaru
Hatari. Hawamu nyine heza. Bafa kupapura fye. Kushikira family sana mbele ya Singida ya Tanzania frangi ni tatu kusi kwa ngana ana abadi hapa Hey! sana Hey. Lakini sikipi ya kazi wote. Ile akutana na nani? Na Flambeau. Flambeau du Sane. Acha mlapuka nione. Kwaje wiki na tena kwa chini. Kaja alikasa misafi ya mwezi. Nataka Mungu leo tutaiona leo. Sacré ya mazi. Bicheni bitalo kulipa. Chemo chake mzee kulipa. sawa sawa hata mkikwenda sasa mkikwenda baki sasa hivi wale masusi kwa sababu points Vinicius ya sos Na humu kaniki kunda. Haiko Ulaya hiki. mpira angeongea nao hata gari kwa unatwanga hicho hapa sawa Fadika, unaembea. Kwa sababu kwa sababu yeye. Bwana pembe. Egere nare na ya. Gide nare ya. Eh, hacha nuru libi rurareke, amefaa siruri. Abatapiga hata mpoto. Mkaje bana kwa sababu Yecha kubiri kishi yepi. Yeke wale. Baba sasa bobe. We Flambeau du Sane kana basumbuaga huko. Kisha hapo. alikuwa ruhusa hapa Kama shasikia wazee wanadisia ile haiko ikipe. Ndio leo watasema. Haiko ikipe. Kwanza na wamekanisi yake. oya ngoni ndio matwengi Ah! humura mukibisigaye ngaho ni guhumura Anakuwa nati kitu cha garagara
wakoze ikipe reka ni ikipe sibyi ni ikipe sibyi ni ikipe harahi sibyi rimwe nta muntu yacenga abazungu nta makorosi mwaza amakoro hose ari ikipe takire umuntu acenga abaracabika yari vyara yari bazi abo bugura nibo Abandi muri Afrika abasire abanyafrika abasire abanyafrika n'abakino abandi ba Afrika Nigeria, Egypte, c'est pas africain, pas marocain. Ça va turabahinduriye rero. C'est pas africain. basi imwe ngo murabahera Efa yakugisha. Efa igafye. Alikuwa paniki. ya ikipe nayo nesi kuza banakina ku mpande biwe kujya mu isi pro kujya mugabo Ngo batabafunga amagoli abiri. Makonde, Makufra, Basantre. ikintu gihubuka Arabanyenda bateka. Bateka arabako. urabona iyo zombi ndetse prepara ma prepara sembra gariti
mureke mwaruka nakure kukirura hinduka mu Vitinha kurenga abashinarenga rero n'abameye Vitinha uwo akabona aho Vitinha Aja para vindo como namona Vitinha ó. Barasadze. unasubira kuvuga ikigashi Pege kwe ekipe irafyina nayo ifite ubufitinyi no kwibonera kiza bafite ubwibone aho kubaga ane bara ekipe ndio yako ane bara Bagisohore nkujyare mu mata
Taifa. Eberson, musicien from Burundi. Oya ni sawa bitindi. Gerageza. Unaona pale? Hiyo ekosha. Repetia. Ekosha. Hapo mngelalamika tu. Egenati. Kiaga honki bafuna kuna kanebye. Nurume kanisina kwerekana mpera. Uko nawe mpera mukiyaru. Ibyuma gusa nta kintu. Neza. Offside. Walikuwa kocha wa Murundi kiye ntibakuri. Alikashusha huko cha Murundi. Ndio kazi hiyo ndio kazi hiyo. Atremere kufite ndani. Bora bisikira. Kurutwa nta nisho tibaramutiye. Basi ndabe basi Kare bakuhe. Yasijisho n'igikubi. ariko rero babigiriye abana b'umucabuko Ndio maana bafiki au mapalo baba bati. Asha mani mwiza amahiro kino kwiza pre nege ntware none kumembo sabaki bazama kuru abiri no reka aba takabani bacomoka bacomoka mabaga aha nta bari hari nani gendwa oh tibira iruke mwa iruke nimero zitatu yubahwe ndeke umuntu abire baciheze ndamukura amazi y'igihumbi ndeke arekana defase egeri wale nibaba buru defase egeri wale nibaba ihagaze neza mugabi himbere kirago hano Ubona gichokesha bombe. ataki yote dande naho shaka shiri mu shaka tatu jewe ya kocha bamwirukana nakabo tembereza umupira ba Ni boga, upo boga. Upo na boga ya igatwe ya ufashe nabi alfu boga. kiriro kigiti chama Anaona boga. Unaona bakira kumetere mmoja unaona huyu
Ingia jezi namba 23 Aliuje. Samani anatoka jezi namba 5 Mohamed Ali Ben Ramadhan. Hauna nguvu. Mwenzako ni pale pale tu. Watapiga penalty wewe mshenzi. Uketani kawapi hapa? Atapigisha penalty pale. Hawapendi kufunga man. Unachoka. Andikansi havuna. Wacha na macho we. Wacha na bazungu na zani black. Michoko. Kuna batalala hapa leo. Wewe wanatumia nguvu mingi sana. Wabafsi. Mohamed Salah. Mohamed Salah.
Tout ça, la vie de vie. Ya pili kabisa. Pita achapupa. Iminota inyongera iminota 4 iminota 90 kurangira dakika za nyongeza 4 additional time 4 minutes.